Reka nongere mbasuze kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Yesuwa TV, ndizera ko mumeze neza mukomeje kugira ibihe byiza. Ndaje ngo tubane mu makuru agezweho muri kano kanya, by'umwihariko arimo aragenda agarukaho hari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basabwe kureka intambara. Amerika n'itsinda ry'ibihugu rikurikiranira hafi bibera mu karere k'ibiyaga bigari bizwi nka International Contact Group for the Great Lakes byatangaje ko bihangayikishijwe n'intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ingaruka izo ntambara zigira ku karere bisa impande zihanganye kuzihagarika. Ni bimwe rero mu bikuwe mu itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasohoye nyuma y'inama yahuje Ububiligi, Denmark, umuryango umwe bw'Uburayi, Ubuholandi, Suwede ndetse Ubusuwisi, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu matariki cyangwa mu minsi ibiri yegeranye, tariki 21 byari kuwa kane ndetse no kuwa gatanu tariki 22 Gicurasi 2026. Iryo tangazo ICG higizwe n'ibyo bihugu ivuga ko ishima umuhati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari ndetse n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Faure Nyasibe uzanzwe ari president w'inama y'abaminisitiri ya Togo mu gushaka umuti w'ikibazo cy'umutekano mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo. Yagize iti ICG ishima intambwe yagezweho bigizwemo uruhare n'amasezerano ya Washington yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse n'aya Doha hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Ibihugu bisaba ko impande zihanganye za kubahiriza ibikuwe mu masezerano bikinzira cyo kurwana ikaba itatanga igisubizo. Iti ICG sanga inzira za gisirikare zitatanga igisubizo cy'intambara. Impande zose zihanganye zigomba kurinda abasivili mu murongo wo kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Amerika na biriya bihugu kandi byasabye guhagarika ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote mu kwica abasivili ndetse n'ibindi bikorwa bishyira mu kaga abasivili. ICG yamaganye uguhutaza gukomeye kw'amategeko mpuzamahanga. Hakenewe mu buryo bwihuse uburyo bwo gutabara abaturage, gutanga impuruza no gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage. Bavuze kandi ko hakwiye kubahirizwa inzira y'ibiganiro n'ubushake bwa politiki mu gukemura iki kibazo. Byongera ko imirwano igomba guhagarara kandi ibikorwa byo kurengera ikiremwa muntu bikiyongera. ICG yongeye gusaba kandi ko ikibuga cy'indege cya Goma ndetse n'icya Kavumu byafungurwa kugira ngo ibikorwa by'ubutabazi bigere ku baturage bari muri Kivu ya ruguru niyo mu majyepfo. Inasaba ko impande zihanganye zashaka igisubizo cya Ebola ikomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi agezweho nuko ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kubangamirwa na Amerika mbere y'uko igikombe cy'isi gitangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko ikipe y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza kujya mu kato k'iminsi 21 mbere yo kwinjira muri Amerika yitabira igikombe cy'isi cya 2026 kubera icyorezo cya Ebola kibasiye iki gihugu. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu itsinda K kandi izatangira irushanwa na Portugal nizaba ari ku itariki ya 17 Kamena Houston muri Texas, nyuma ikazahura na Colombia tariki 23 muri Kamena Guadalajara muri Mexique mbere yo gukina na Uzbekistan tariki ya 27 Kamena i Atlanta. Andrew Giorini uyobora task force mu ngoro ya Perezida wa Amerika White House ishinzwe igikombe cy'isi yavuze ko abantu bazaza n'ikipe y'igihugu ya Kongo bagomba kuguma mu bwigunge aho iri gukorera imyitozo mu Bubiligi kandi ikirinda guhura n'abandi bantu mu gihe cy'iminsi 21. Yagize ati twabwiye Kongo neza ko igomba gukomeza kuguma ari bonyine mu minsi 21 mbere yo kujya Houston kwa 11 Kamena 2026. Nibatabikora ishobora kutemererwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakinnyi bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutoza w'umufaransa Sébastien Desabre basanzwe bakinira amakipe yo hanze ya Kongo cyane cyane mu Burayi. Muri bo harimo myugariro Haron Wan-Bissaka ukinira West Ham United, rutayizamu Yuan Wissa wa Newcastle United ndetse na kapitene Chancel Bemba ukinira ekipe ya Real Oski yo mu France. Amerika yavuze ko idashaka kujya mu byago kubijyanye n'ubuzima n'umutekano mu gihe cy'igikombe cy'isi, aho mu ntangiriro z'uku kwezi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeje ko yahuye n'icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo, aho abantu barenga 130 hari bamaze kwitaba Imana mu gihe abantu hafi 600 bamaze kwandura. Kubera icyo cyorezo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse umwiherero wayo Kinshasa wimurira mu Bubiligi aho ifite umukino wa gishuti na Denmark
tariki ya 3 kwezi gutaha kwa gatandatu muri Kamena Liège, ndetse n'undi mukino izakinamo na Chili uteganyijwe tariki ya 9 Kamena uzabera mu gihugu cya Espagne. Hanyuma mu yandi makuru kandi agezweho muri kano kanya tugiye mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariho by'umwihariko tukiri ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo. Muri iyi ntara y'Ituri haravugwa ko iyi ntara y'Ituri yacikiriyo kubera Ebola. Mu gukaza ingamba zo gukumira icyorezo cya Ebola gikomeje gukwirakwira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intara y'Ituri yahagaritse ibikorwa by'ikiriyo hinagabanya umubare w'abemerewe guteranira hamwe. Ibyatangajwe kuri uyu wa gatandatu nyuma y'imvururu zabaye mu bitaro bikuru bya Rwampara muri iyi ntara tariki 22, abaturage bashakaga gutwara ku ngufu umubiri w'umuntu wapfuye bikekwa ko yari yazize Ebola kugira ngo bamushyingure ku giti cyabo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko icyorezo cya Ebola cyo mu bwoko bwa Bundibugyo gikomeje gutera impungenge zikomeye kubera uburyo kiri gukwirakwira ndetse n'imbogamizi yo kugikumira ziterwa n'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko kugeza kuri ubu hamaze kubarurwa abantu bagera kuri 750 bakekwaho kwandura Ebola n'abagera ku 177 bakekwaho guhitanwa nayo. Ati imibare iracyahinduka uko ibizamini n'isuzuma bikomeza gukorwa, ariko umutekano muke n'urugomo biri kudindiza ibikorwa byo kurwanya iki cyorezo. Mu ngamba cyazafashwe muri Ituri kandi ubuyobozi bwategetse ko gushyingura abantu bishwe na Ebola bizajya bikorwa gusa n'amatsinda yihariye y'abaganga, kandi gukora umuhango w'ikiriyo cyaba icy'uwazize iki cyorezo cyangwa urundi rupfu bitemewe. Abaturage bo muri Ituri kandi banabujijwe gutwara imirambo mu modoka zisanzwe, ndetse abantu bemererwa guteranira hamwe mu bikorwa birimo amasengesho n'inama bikaba bitagomba kurenga 50. Shampiyona y'umupira w'amaguru muri iyo ntara nayo yahagaritswe mu rwego rwo gukaza ubwirinzi. Ebola ikaba ari indwara yica vuba kandi yandurira cyane mu gukora ku matembabuzi y'umuntu wanduye cyangwa wapfuye azize iyi ndwara. Abashinzwe ubuzima bavuga ko imihango yo gushyingura itubahirije amabwiriza iri mu bituma iyo ndwara ikwirakwira cyane. Aurora Archer ukorera umuryango mpuzamahanga wo gutabara imbabare Croix Rouge yavuze ko umuntu wese ukoze ku murambo mu gihe cyo kuwutwara cyangwa kuwutegura aba ari mu byago bikomeye byo kwandura. Muri uyu mwaka kandi umurwayi wa mbere wa Ebola ya Bundibugyo yapfiriye muri Ituri tariki 24 Mata. Ibice byo muri iyi ntara birimo Mungbaru, Rwampara na Bunia nibyo byugarijwe cyane n'iki cyorezo gikomeje kuvuza ubuhuha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi agezweho nuko mu gihugu cya Uganda tukiri kuri iki cyorezo cya Ebola abandi bantu 3 bamaze kwandura iki cyorezo cya Ebola muri Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangaje ko hagaragaye abandi bantu 3 banduye indwara ya Ebola, bituma umubare w'abamaze kwemezwa ko bayanduye muri icyo gihugu ugera kuri 5. Nibyatangajwe kuri uyu wa 23 Gicurasi 2026 mu itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'ubuzima muri Uganda, ivuga ko abo barwayi bashya bagaragaye nyuma y'isuzuma ryakorewe ku bantu bari barahuye n'umuntu wa mbere wari wemejwe Ebola. Abarwayi bashya rero barimo umushoferi w'umunya-Uganda wari watwaye umurwayi wa mbere wemejwe muri iki gihugu. Undi kandi ni umukozi wo kwa muganga w'umunya-Uganda wanduye nyuma yo kwita ku murwayi wa mbere wemejwe Ebola. Minisiteri y'ubuzima Uganda yavuze ko aba bombi bagaragaye mu bantu bari basanzwe bakurikiranwa kuko bari barahuye n'umurwayi wa mbere. Umurwayi wa gatatu ni umugore ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari winjiye muri Uganda agaragaza ibimenyetso birimo kuribwa mu nda n'ibindi bitandukanye. Minisiteri yavuze ko abantu bose bahuye n'abarwayi bamaze kumenyekana ndetse bashyizwe ku rutonde bari gukurikiranirwa hafi n'amatsinda ashinzwe guhangana n'iki cyorezo cya Ebola mu bwoko bwa Bundibugyo. Yasabye abaturage gukomeza gutuza muri ibi bihe, ariko bakaba maso kandi bakaba banakurikiza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya Bundibugyo. Mu yandi makuru agezweho kandi tujye kuri iyi nkuru ivuga ko nibura abantu 90 aribo bahitanywe n'impanuka yaturutse ku iturika ryabereye ku kirombe cy'amakara cya Ryeshenyu gerere mu ntara ya Shanxi mu majyaruguru y'Ubushinwa. Ibinyamakuru bya leta y'Ubushinwa byatangaje ko impanuka cyabaye kwa gatanu saa 29 ku isaha yaho, ubwakoze 247 bari mu kazi muri icyo kirombe. Abarenga 100 bashoboye gutabarwa bakurwa habereye impanuka mu gihe amatsinda y'abatabazi
yoherejwe ku bwinshi gukomeza ibikorwa byo gushakisha abarokotse no gufasha abakomeretse. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasabye ko hashyirwa imbaraga zose mu kuvura abakomeretse no gushakisha ababa bagihumeka. Yanasabye ko hakorwa iperereza ryimbitse ku cyateye iyo mpanuka ndetse ababa bafite uruhare mu makosa yatumye iba bakabibazwa. Abantu 27 kandi bakomeje kuvurirwa mu bitaro byo hafi y'aho impanuka yabereye, umwe muri bo akaba arembye cyane mu gihe abandi bafite ibikomere byoroheje. Amakuru yatangajwe avuga ko abenshi mu bakomerekeye muri iyi mpanuka bagizweho ingaruka no guhumeka umwuka uhumanye nubwo hataramenyekana ubwoko bwabo. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri iki gihugu cy'Ubushinwa yohereje abakozi 345 bo mu matsinda 6 atandukanye y'ubutabazi kugira ngo bafashe mu bikorwa byo gutabara aba bantu. Icyakora ibikorwa byo gushakisha byaragoranye kubera amazi yateraniye hafi y'ahabereye iturika. Kirombe cya Ryushenyu cyari cyarashyizwe ku rutonde rw'ahantu hafite ibibazo bikomeye by'umutekano mu 2024. Sosiyete ya Tongzu Group igicunga nayo bivugwa ko yari yarahawe ibihano 2 mu 2025 kubera ibibazo bijyanye n'umutekano. Nshuti bakunzi bacu rero munyemerere nsoreza anga makuru yaragezwe muri kano kanya, mbasabe gukanda subscribe. Niba utarakanda subscribe ukanda subscribe hano kuri Yosuwa TV, ukore like, ukore share, comment n'ingenzi. Dukomeze kubana 5 kuri 5, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde, dusubire mu yandi makuru araza kuba agezweho.